Sí, bueno, yo creo que ha sido fruto de nuestra irregularidad, ¿no? No hemos sido capaces de encarrilar 3-4 victorias seguidas. San Cristóbal venía muy fuerte. Hemos estado 3 o 4 equipos arriba peleando hasta el final. Yo creo que el equipo está donde merece estar y bueno, venimos con todas las ganas y toda la ilusión a conseguir el objetivo, que es el ascenso a la Primera Catalana. Muy bien, muy bien. La verdad es que una de los grandes valores de este equipo es el gran vestuario que hay, capitaneado por un gran entrenador, y nosotros venimos con toda la ilusión y con todas las ganas. Bueno, sabemos que es un equipo rocoso, un equipo muy compacto, llevan tiempo jugando juntos, varios ascensos seguidos, con lo cual va a ser un rival difícil, va a ser un rival muy difícil. El equipo técnico sí ha visionado algún partido, ¿vale? Y bueno, lo que dicen, es un equipo que juega muy directo, muy compacto y bueno, que pelea los 90 minutos, o sea que va a ser una final a 180 minutos. Bueno, yo creo que salir de aquí con un gol a favor y todo lo que no sea perder. Yo creo que de todas maneras las eliminatorias de promoción son 180 minutos de tú a tú, o sea que cualquier resultado que salga nosotros vamos a pelearlo igual. Sí, además sabemos que ellos tienen muy bien trabajado el balón parado, la estrategia, con lo cual, bueno, yo creo que cualquier detalle puede decantar la eliminatoria. No, a ver, tenemos mucha ilusión por subir a Primera Catalana. Yo creo que el Club de Fútbol Ripollet, su sitio dentro de la competición es la Primera Catalana, pero el proyecto deportivo que tiene el club no pasa únicamente por subir la categoría Primera Catalana. Nosotros, si no conseguimos el ascenso, seguimos trabajando con la misma ilusión, con las mismas ganas, subiendo muchos chavales de la cantera, que al final lo que queremos subir, meter muchos chavales de la cantera en el primer equipo. Y si subimos bien, y si no, pues no pasa nada. No, eso, y que hay mucha ilusión dentro del club. O sea, sí es cierto, la semana pasada, el último partido contra el Sabadell Nord, el campo tuvo un aspecto muy bonito, con mucho ambiente, y bueno, la afición está muy metida. Eso significa, bueno, que no es fácil un sábado por la tarde arrastrar a 2 autocares llenos a visitar aquí a Palafols, y sin embargo pues nos han seguido. Hay que agradecérselo a la afición que el equipo pueda contar con ellos en todo momento.
Sí, la verdad es que sí, no ha sido un partido muy vistoso para los aficionados, pero bueno, a ver, las promociones, lo que decimos, son 180 minutos, aquí sabíamos que era clave no encajar, era clave no encajar, ¿no? Y el objetivo era meter un gol también, ir allí sobre todo con portería cero. Y bueno, creo que el equipo ha hecho un trabajo enorme, sobre todo defensivamente, todos muy solidarios, hemos trabajado como un equipo, tanto los que hemos jugado de inicio como los que han entrado a final, y la verdad que bueno, es el emblema del Palafolls, ¿no? O sea, trabajamos todos y vamos todos a una. Sí, la verdad es que sí, ¿no? La verdad que bueno, yo tengo amigos en Ripollet, sí que pues lo normal, ¿no? Durante la semana pues preguntas a compañeros, preguntas a amigos, haces llamadas, te informas un poquito, pero todo lo que te puedan decir siempre al final queda todo en un segundo plano, ¿no? Porque una promoción es totalmente diferente a un partido de liga, son dos partidos a vida o muerte, y el jugador que menos aportan durante todo el año en la promoción se deja la vida, y creo que es lo que se ha visto, ¿no? Dos equipos entregados al máximo, que lo han dado todo, que no han dado ni un balón por perdido, y bueno, y la vuelta será igual o incluso más intensa. Sí, la verdad es que sí, a ver, hablando egoístamente, los que tienen la presión, entre comillas, son ellos, ¿no? Porque son jugadores que sí que cobran un dinero, nosotros al fin y al cabo no cobramos ninguno vive de esto, lo hacemos todo por gusto, porque es como una familia, nos lo pasamos muy bien, y bueno, el objetivo al principio de liga era mantener la categoría, y desde un principio nos encontramos ahí arriba, empezamos a coger buenas sensaciones, y mira, y al final pues todo el año ahí arriba y nos metimos en promoción. Y eso esperamos, ¿no? Que venga muchísima gente de aquí, que nos animen como hoy, incluso más, porque ellos, aunque parezca que no, ellos también juegan, nos aportan mucha energía, mucha fuerza, y cuando las piernas no tiran, que la afición te anime, te diga que puedes más, la verdad es que te da ese puntito de fuerza que los últimos 20-25 minutos te hacen falta. Correcte, Sergi. Vull dir, un partit no gaire vistós. Jo que soc entrenador és diferent, però jo entenc que pels espectadors no ha estat massa vistós. Partit típic de promoció. Vale? Nosaltres sabíem que a la promoció ens toqués l'equip que ens toqués no seríem els favorits, però a més ens ha tocat el Ripollet, que per tots els informes, el que ens han dit és un equipàs i ens ho han demostrat. Vull dir, és un equipàs molt bo tècnicament, però a més molt ben posat al camp, molt ben entrenat, sabien el que és un partit de promoció, físicament ens han superat, sobretot a la primera part. Els primers 60 minuts jo no m'he trobat còmode en el partit, vull dir, crec que el partit estava més ben posat al Ripollet que nosaltres. Sí que a partir del minut 60, quan hem fet un canvi, ens hem començat a trobar, i ells han baixat una mica físicament, ens hem començat a trobar millor. Hem tingut la sort amb una pilota parada marcar l'1-0, i també un dels objectius, que era tenir la porteria 0, l'hem mantingut. O sigui que sí, content el partit. Serà un partit molt complicat. Nosaltres també, és cert que no hem estat bé els primers minuts 60 també, és el que dic, hem plantejat un partit de promoció, però hem estat un punt massa poder nerviosos, i el que dic, no ens hem acabat de trobar còmodes al camp. Sabem que la setmana que ve serà molt complicat. Jo, el favorit abans de l'eliminatòria, el Ripollet, jo crec que ho segueix sent, perquè l'1-0 no és suficient avantatge com per anar jugant del Ripollet. Serà molt complicat. Què farem nosaltres? El que els hi vaig dir als jugadors aquesta setmana, el mateix que hem fet els últims 2 anys. Anar a competir. Intentarem anar a Ripollet, competirem, lluitarem, treballarem, intentarem ser solidaris. Si ens surt bé, doncs mira, serà un somni, perquè després de 5 anys aquí acabar pujant a primera catalana, molt bé. I si no, doncs, i lluitem com avui, jo els meus jugadors felicitaré, estarem contents, felicitarem el Ripollet, li desitjarem molta sort a primera catalana, i això és el que anem a fer a Ripollet, ser honestos amb nosaltres mateixos. Correcte. Portem tota la setmana dient això que has dit, que vull dir, nosaltres no tenim cap pressió perquè no som un equip fet per pujar, en canvi el Ripollet sí. El que passa que això ens està passant a la Lliga aquest any, es va passar a la Lliga l'any passat, i vulguis que no, és una promoció, i aquest punt de nervis, a veure, jo ho estava dient, en la nostra plantilla hi ha només un jugador que hagi jugat alguna vegada una promoció. Clar, per tots és nou, i vulguis que no, aquest punt de tensió, aquest punt de nervis, mira que ho portem tota la setmana dient, hem de gaudir d'això, passi el que passi durant aquestes 2 setmanes. Al final ho farem, quan realment acabem el partit de Ripollet ho gaudirem, passi el que passi. Però bueno, hem d'intentar baixar una mica aquesta tensió, ser molt serios la setmana que ve a Ripollet, però el que dius tu, intentar gaudir d'això. Bueno, un partit que preveiem així, els havíem vist una mica, teníem una mica d'informació de com jugaven, un equip que es tanca darrere i que aprofita qualsevol errada teva. Jo crec que hem sortit molt bé al camp, hem tingut 2 ocasions molt clares, 2 remats de cap que eren gol,
Després hem continuat dominant, hem tingut crec que completament el domini del joc, no hem tingut tanta claredat a l'hora de fer ocasions, ells s'han estigat un parell de vegades però crec que no han arribat ni a xutar porteria. La segona part ha sigut un calco i mira, d'una falta que no és perquè a vegades els àrbitres s'encerten, però jo crec que aquella falta és que no té ni cap ni peus i ens han tret un gol d'estratègia que nosaltres hem tingut dos per marcar-les, ells han tingut una, l'han clavat i ara toca remar a casa. Sí, jo a més jo soc optimista quan veig els meus jugadors que deixen l'ànima al camp. Vull dir, avui l'actitud dels jugadors ha sigut genial i tothom ha lluitat al màxim i hem intentat amb les nostres armes, perquè són les que hem tingut tot l'any, les que ens han portat aquí, i amb aquestes armes hem intentat guanyar el partit. Quan no ha sortit, intentarem que surti a casa, vull dir, no hi ha més. Si és una eliminatòria no és un partit. A més, el comportament de les aficions genial i no hi ha cap incidència, són partits de molta tensió i és normal que hi hagi una picabaralla o una guerra citarica, però bueno, això no és res. Al final tothom s'ha saludat, s'ha felicitat i és el més important del futbol, perquè un espectacle hi ha tanta gent que no passi res és molt important i ara queda tornada, ja també ompliríem el camp i esperar de poder treure el partit i que sobretot per aquests jugadors que han fet un esforç aquest any enorme, que a veure si ho podem aconseguir, que ens faria molta il·lusió.